Milan Bajin, 15 godina, dolazi nam iz Subotice. Njegova mentorka je Viki Miljković. I slušamo Romaniju. Od kada me više ne voliš, živim da preživim. Od kada me više ne ljubiš, kao da ne postoji. Moja bilo sunce premilo, gdje si sinoć spavala? Da li još teče voda ili me i ti proda kraj našega Knežak izvora? Samo da mi je hladne vode sa Romanije, usne vrele moje dragane, to ne mogu da mi zabrane. Samo da mi je da se kući vratim ranije, usne vrele moje dragane, zar su me i one lagale? Usne vrele moje dragane, zar su me i one lagale? Bravo, mali, bravo. Jelena Kaleuša daje da imamo zaista utiske od žirija i ovdje suze, naravno. Ja znam koliko ste ponosni na njega. Šuri mali, ej! Ne okreći se nojem, noćima ne spavam zbog nje, tek sada provjereno znam kojoj ću prezime da dam. Ma ko se to zaljubio, sad bi od sreće popio, osjećaj mene ne laže, ona je samo za tebe. Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi do neba me nosi i zanosi. Rođena samo za tebe, ljepota od žene, bez nje mi se kući ne ide. Idemo dalje, ajmo žiri. Čekamo dalje glasove, do sada imamo dva. To su Jelena Kaleuša i Dragomir Despić. Dragan Bosanac i Zorica Brunsek pomno prate dok mentorka zaista uživa u ovoj izvedbi, a sigurno bi se rekla i publika. Ne sumnjam da je kod vas tako radi gledaoci za malih ekrana. Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi do neba me nosi i zanosi. Rođena samo za tebe, ljepota od žene, bez nje mi se kući ne ide.